Da kami nga agkakadwa sang kamay sa balitok adaga ayuya asang nga pada talunan pag natingan isut pagayayaman nabuslon nga api ito'y ang masarakan saksi ni Apo ingkang pagpagtalunan ni Apo tudo kadwa minus at paminsan. Manang diday ilukat mo man tabintanam ikanumbabam takita tuy kinayawam ay mataya kuno di nakasyan anya nga ruti aramide bagayang ko anat nateng puso ni bitay narigat sugalen ayat kuken kuana dimet mapukawen anan wait dagita alat nateng tingaling nga agluto ay itikait ko nga asawaen Umaykan pagayam aronam tadalikan intalutwen apit anat nateng pinakbet ni inukan na imas nananam kiningget banglo imas yan tangarot yagluto takin man ang biday daton ko iti pa nagpakbet tarungin tagalipen isaronom niyok raking lutungin pagkapatem ni pareya nga iwain patanikin rabanos ni Muriam payen intangarudag pakbeten bukwam na lang to anat nateng iyak mo bawang anapalpal ikambor ni tarong okra parya utong genda dumapay ikamatis mabetak tulata ipalpalam ti adupay alaya bukbukam ti bagoong amang ted nanam kenraman sigurado ang pinakbet analutoy ti ayat usiday iyeg nanto kanya
Marcos nga ilingin, tagtalon ti ayuyang mi. Pagpagay nating ken bumbunga, nabusto na sagot ni Apo Dagan. Marcos, Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, Marcos, tataokit na rimnos. At karet nga ni Apo Timang Ted, sa nagtalon determinado ka. Kami aman na lulita, bulmula anak natin, mahipang panuna. Marcos, Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, Marcos, tataokit na limnos. At talit nga ni Apo Timang